Boleh chun biro session part hakne video ngan batai ka cut off jong ka SSC GD arhajar arpsau kila mi ka final result jong SSC GD na du menin kasni te sa check no ada pimpat check ka result te hakne video de ngan batai tang ka cut off nomor ba gedon ki ban satu exam di tip ka cut off pat ki ba adapt thoro ki ba klemi result ki tip ka cut off ka no te ngan shu batai tang ka cut off chomta pat kham shibet bedang an sapan mi ka result jong ki ba name khaliamo ki ba yo beden mo khliang an id kerteng hi an persang ka bala wan bu iki kerteng kan si jakabet dengan sapan i kata kham shibet te yai up ladap la i ne video te hang ne bedang batai tang cut off jong kam mi khalia ting sedang shwa jong ikan thei ka sawan sa jong sinrang etang ka we kan mau ka cut off menta nomor ba ka post kaduna cut off ka kan sedang bai na kadu nrupo sejrong nrupo mak sejrong ya ka exam mo be pito exam de ben rupusan sejrong bai menshua gidon ki basau phor gyo menta bade khamduna post de rupusan sejrong te ka shongar kum gisnam ra bun post tumut sau phor yo sausan mak ro yo dar mentan war bakaduna post de rupo sejrong bai tingian pe menta jo ki kenthei te hang ne rakan mau kadon ka post ki ai la ka jong cut off kategori labi area ka border bar general ngidon te vacancy pendap tekaran cut off jong ka paper dan kadang dapat A bat B mari don hidup sau part A bat B and part A bat B C and D teki page beja ka part A bat B dan kasawan sakade dapat padahal dari marks kia kaju ujung pi teki kham shim beju ba kham rang ba ningkong shwa en page unta tene jong ka BSF ka cut off ne jong kan thema cut off kaden ru ai ba te part A khat khnai panyusan bat B sau dan nama B kemudian border area G kemudian general area te jong ST BSF ST general ndru phnyau kham he shu dan UR border area rupsan kham red UR general area rup sau kemudian rupo sejrong bain jemen yo ka max dan phapek se gineru part A and part B ru ada BSF te kawan saka CISF nrupo pra jong ka ST border cut off ST general nyuk nyau ka he ha UR kategori jong ka CISF nyuk pra mark UR general nyuk phau UR border area shispa lai UR general area prabenreu ITBP ST ndrup khandai ITBP UR ndrup khandai te kane de ka cut off ki bayo mo kane ki bayo cut off kadi kane ka max jong ka paper bai te part A part B ro la ai hang tu te yakine ki part A part B bat ka yu kin page bai tang anda kadon ka jing ya tai ka ju ka max te ki sa ya sa ka part A dan kawan sa ka part B dan kawan sa ka de bot te kin chim shwa bai yu ba khamrang ba sawan ta ter take to record of jeng kenthei by 60 plus by sejrong rupusan sejrong by kenthei ni te nomor kaduna ka pus ka he ka cut off mark ada bun pus kaduna cut off mark dengan page jong gisenrang mata ini jong gisenrang kena de jong gisenrang in sedang shwa lagi fus le Assam Rifle cut off kode pra apply mark Assam Rifle jong ST general area pra apply mark cut off Assam Rifle UR general area shispa khandai cut off Assam Rifle na pus pak khandai ani la he ba dan page ni ngimdon OBC re kemudian kini ki bayo kedai page ki barjela kimdere ki khasi kan ba ma emot ba kitu nganam page re mot ba nomor ba juna bha takadau ki supply mark la yo kane ga OBC general na lete tang arangut badap mot ba thli no ki tik batam ndro tu post la thli supply mark tu cut off BSF ST mo border area ndrupoi mark general area ndrupo mark cut off then UR nyupo R UR border nyupo R UR general ndrupsan ndrupo plus baik max ka he ba mdon re ba yoduna man OBC mdon kamre OBC teruna ba ni OBC ndrup R kane lai kane list naga sau klem dap post re sau tang iwe sunfly ka cut off tang iwe CSF dan
kena ST border reply cut off reply sejrong baik kibayo apo reply tum yo ara and ST general kan reply cut off upload ibro UR saya UR kategori border propway kan lai UR kan reply baik sejrong to gini ar tim don ram don kamera baik juna baik jongka general area bunna baik border nya don ki OBC mari game dei khasim don OBC ra dan CRPF ST border repusan tangkane ke boduna tangkas ST general CRPF jongka ST kategori general kaden repo ke boduna tang cut off repo point south line way not south cut off repomak CRPF jongka UR border new south UR general repusan repo plus ba sejrong ba habio sakne ITVP OBC mdon ra te sang pho kene ki OBC ki duna cut off tang san pho te jong ka ST general area ITVP repo point lai sao ITVP UR general area kene dai prap sao cut off nuance SSB EWS rong ida mdon ra mekhalia te kitu badon ro te bring min ai nyusan OBC mdon ra mdere khasi dari bitangan SSB general new R cut off ngene UR later kantai pesau cut off te ka he ba cut off kan de 60 plus sejrong kan mau gitu gibom yo te sa check di max jong pi yo na mi yo e kata ka 60 plus more 66 na new po sejrong la pi yo te ka de even mi kertang dai la dinai kata de mut ba ka de cut off bat lada piyo biang ro ndrai piduna cut off jong kapat A pat B te kaden pa pidu no la kapat A kapat B te lada pi biang senaga pat A pat B pi biang nilai tali ndrai ka date of birth jong pi bidang nang khana pelat te lada pi mitlist kamot kaden no saga date of birth bat lada mde na kata kadon sau alphabet letter ang yo bro lai tali te lor kata ro so alphabet letter banakmat yo swagita tenalar kata lada mio kadon sekalis jongki withheld candidate te kasadon kapor yagini kin sakhot biang hadin ndala verify biang session yagini withheld candidate idon kompras pak tame ki withheld candidate te kin ada ki bhabok kin sakhot biang session in sapen mi les biang komta terter te tamba nomor ba ki post bro ila upload te majung makhliang am tiknare binang don biang ce tangkap tahi kene ke jumata jonga kene de cut off jong arjar ar phosau te kitu gibade jong arjar san kan bawa bana pej ba phya ban score baik around 70 sejrong ka target jong fi kalong baik new pho sejrong ya ka exam hideban cross man penting na la de ba pin yo ya kene ka kam spai jong ine ki SSCGD te saya kan mau ban ya le ba nomor ba ka he ka cut off mark na de post kana he ada bon post kana red te hagu wisnem kidon ki bayo sopsan sop mark ro yo menta te kim yo shu war basan pho ban ro la janjar man yo te senang ya pen krep ba no shu te ya kalis jong ki bala sha select pada ngan sa pen mi kham jibet ngan chna shwa te ngan sap mi ikateng ki bala yo ya kane ka kam SSCGD arjar sa kita kan nehi kubleshbun